Hello everyone. Today we are going to talk about health and lifestyle. مستعنان مس lifestyle تأثر قوانقوا ويكا بزعبات خنعل كلنا كنحتت كلنا ويسوات كحتنا خلو حسابنا مغلص يحجز تبعها phrases كرينا بحطات كنا سنة فتينا لابنت What do you do to stay healthy? عين حطهم تصالو. We have different structures. I try to eat balanced diet. I try to eat balanced food. When I drink, I go, I do, مبال, I مس verb حسب نحن نعمل I drink plenty of water. I eat plenty of fruits and vegetables. فزي تعالنا يحلو المبال ماتي. Exercise ملكات بزح كذي I make exercise. كل سنة سمعت. It's a very wrong expression. I do exercise. ويكا simply I exercise 3 times a week. كنا بنخل. كله مش بعد swimming, jogging, dancing إذا بعين زود جيرانس كون كلها usually go نتكلم. I go jogging. We don't say I do jogging. I go swimming. We don't say I do swimming or I make swimming. I go swimming. كله كم أتوقع تكون خل. In order to keep myself healthy, in order to keep myself in good shape, أكلتين محلاوي كرت أكلتين محلاوي. In order to keep myself healthy, تعنا محلاو ويكا أبتعنا خمسلو كيران نفسين محز زقبرنا قالت قلت له كم أبنت. In order to keep myself in good shape, I do a lot of exercise. كنا بنخاط لذي إذا حرقازي خما بقاسي نتي كنقلت لنا حساب أم قلاس يحجزنا ماشي. How you usually start your day? زي حجزية في نقطة سياحات قبرنا قال مستعناها أزهم تأثر بشكل نزار وليس لذي. How do you start your day? تيلا منها حمي قرنا نقلصو. I usually بزحزي قال لي أما جمرة قال لي أمودتها. Usually the subject is. I usually start my day with big breakfast. I usually start my day with a shower. معلتي shower مسالي جمرة. معلتي صبوق قرص مقراتي جمرة. تي نتعنا صبوق الكاتيجوري نجار أم جلاس. نتكون ما لذي usually always sometimes بنقول شيء ده subject. I usually start. We don't say usually I start. Kega. I start usually. Kega. I usually start. I usually go. مبال حسابنا نجلس. كله I skip breakfast. Skip سجار ماشي. منتار وين سجار. I skip breakfast. Breakfast إن ترى سجرا أيبلع ماشي. So I start my day by skipping breakfast. Okay. بعين تصوم جمرة له ماشي. وين I try to eat something light and healthy. I try to eat something light and healthy in the evening. مش هتخينوا فوق دبلت عنا ذو النجار مبلع يفتن ويمرز بمبال. هذه structure هذه حسبنا مقلاص كنت كمان نخل. What kind of exercise or sport do you do? What do you enjoy? مزز تأثرك. I love أقدم لنا I love تلنا هون شيء دهري love دهر I like كل شيء أي جنات كم. I love jogging. I love swimming. I love dancing. مبال. قلت هذا ويكا إذا مسجلتنا نعمل I love swimming. I love swimming. Swimming for tea. إذا أنا متخم نحجز كام جلاس. It helps me to keep in shape. It helps me to be in good health. بمبال كان قلت لنا خير. قال Do you think your diet is healthy? أنا حتى تقول Do you think your diet is healthy? إذا معك بحث أنت عنا أسبوع إلى تبل. نزخ قلت كلناها تي نمجوي بالعون سجن قالت مستفهم قدرنا قلت نخير. I eat lots of fruits and vegetables. ويكا I should إلنا كن قورو دلنا نقات نقلس. I should cut down on sugar. تماشي. I should cut down on sugar. شكر دوست شكر كأن سالني. لازم الشكر طيبنا له نقول حالة كمان الله ماشي. I should cut down إلنا تيخن كن نسوي دلنا نقات نتكس. What do you do when you feel tired? وان خام وان stress. ستشوك هالون تاي تجبر. Okay. نفسخان مزنقة ونفسخا نمحدث حينات. I take a short nap. If I'm tired, I take a short nap. حد سير دكاس. سيستا نملو. أبوان كثرت وجدو. نايفرق ساعات دكاس معدي. Or I listen to music. Or I go for a walk. I listen to music. I go for a walk. Ten prepositions. نحن كمان ناجي. I try to get some fresh air. I try إنها كن قبرنا في التنقات نقلت مالك. قال تماسا لكم زي أبزرش زي أحمد خلحته. How many hours do you usually sleep at night?
ናይ ድቃስ ሰዓታትና ብዘይ ምስ ጥዕና ተኣሲሩ ስለ ዝለዓል ብዛዕባ ሄልዝ ክዛብ ከለና እንታይ ዓይነት ሓረጋት ጠቂምና ሓሳብና ንገልጽ I sleep about 8 hours I sleep about 9 hours at night I sleep at least 6 hours በመባል ክንገልጾ ወይ ከዓ I need ክንደይ ሰዓት ክንድቅስ ከም ዝግባእና ክንገልጽ ከለና I need at least 7 hours of sleep at night and half an hour of a nap during the day 7 ሰዓት ኣብ ለይቲ ፍርቂ ሰዓት ረፍት ከዓ ኣብ ቀትሪ የድልየኒ ክንብል ከለና ማለት እዩ ካልእ ምስ ጥዕና ተኣስር ሃቢት እዩ ዝተባሃለ ንወስዶ ሃቢት ስለዚ what's one habit that you would like to change to be healthier ጥዕናኻ ዝሓሸ ንኸውን ክትገድፎ ዘለካ ሃቢት ወይ ልምዲ ወይ ወልፊ ወይ ክትቅይሮ ዘለካ ወልፊ እንታይ ኣሎ ተባሂልና ነዚ ብኸመይ ሓሳብና ንገልጽ I would like to stop eating late at night I would like to stop eating late at night ምሸት ኣዝዩ ምስ መስየ ወይ ድሕሪ ፀሓይ ምዕራብ ዘሎ ግዜ ድራር ወይ ምብላዕ ወይ መግቢ ምውሳድ ክገድፎ ሓስብ I would like ወይ ይደሊ I would like to stop eating late at night ካልእ I want to exercise more frequently I want to exercise more regularly ዝያዳ ተኸታታሊ ብዝኾነ መገዱ exercise ገብር ወይ ስፖርት ሰርሕ ምደለኹ ካልእ should you I should ግድነት ትገብሮ ኣለኒ ትብሎ ነገርካ should ኢልና ንገልጾ I should drink less soda ወይ ከዓ I should stop drinking soda I should stop drinking soda I should quit smoking ደው ከብል ኣለኒ ጥዕና ረክት ኮይነ ስለዚ should want I would like እንዳበልና ሓሳብና ንገልጽ ማለት እዩ What do you think is more important physical or mental health ብዙሕ ግዜ ክልተ ነገር ኣዋራዲዱ ሰብ ክሓትና ከሎ እዚ ድሓይሽ ዝኽብለና ከሎ ብኸመይ ንገልጽ ሓደ ንክልቲኡ ጥቕሚ ኣለዎ እንትኾና both are important because ኢልና ናይ ክልቲኦም ጥቕሚ ንገልጽ ወይ እውን ኣብ mental health ነድህብ ትኾና mental health affects everything we do so mental health is more important for me mental health affects everything we do እሱ ይጸራው ነገር ስለዚ mental health እዩ ቀዳምነት ዝወሃቦ ወይ በንጻሩ ተኸይኑ ራእይኻ physical health is more important ትኾን without good physical health we can't enjoy life without good physical health we can't do anything ስለዚ physical health more important ምዃኑን በዚ መገዲ ክንገልጽ ንኽእል ስለዚ እዞም ተጠቕምናሎም ሓረጋት ወይ መጀመርያ ናይ sentence heads ይናብሎም I should ተፈይና ሽዑ እንታይ ትዝቕጽል ምስ ኩነታት ዝኸይድ እዩ ስለዚ በዚ መገዲ እዚ ሓሳብና ክንገልጽ ብዛዕባ ጥዕና ብዛዕባ ስፖርት ብዛዕባ mental health ዘሎ ኣርእስቲ ሓሳብና ክንገልጽን ምስ ሰባት ኮሙኒኬት ክገብር ንኽእል ማለት እዩ ብኸምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ቪድዮ እስከ ንራኸብ have a nice time